So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, the reason is it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Bulumnaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music. Ni sambulu binaka sai kwengo na baleleka ni nonda tukutuku e wandikia bana bei sala so na kambani na Pio Fiji Limited ni otine kana kuni endo tali na kambani wato ya sala I tawya mai China ka bwa ngata katalanga ya ni kambani ka bolita kana iboli bata ia era lastaki kayo gaita in Austin na director ni kambani na nonda benua ni sala uraiti ko na wali ni lenga ia sa na laiva ki na matani tuerua mero vital mataka kurio Austin ni kalungata ni alaura totol na kambani ya mai China kasa laki boto tomurieti ko na veka rato mulia ka bolitaka enondo bunua na ibol ni Pio Fiji sa kilele butu enondo burubura sabanti ke buti ko na matini tu na banana no so membaleta na pagaramba ile butaki ni wabule suba kayo ayaset kayum na minister ni public enterprises ni matay ni ka medaka waya me bangari mante indu na kambani menadaka banadaka atar na wabule suba en tiniga diwa tiniga rua kase bangata kina ndurkau sanga ibe sauti ko kina wabu simende en bembak sawoti en rondo lima angara kina indu na daka lebu la ya do na tol $1 million na kena isau sa boleh kata tali ni tin na mbaki kangan rep na matani tu me bagat tor daga tale porota ke na palimendi ni kuan na watu tu membalata na bisa unin rotini se kwila ni non da matani tu warita ko bila mengaboka na leuni toni bisanga na ibola karasenta ka endono do liman rau na leuni bunua en palimendi en mataka ni kuwa kadi bagi kina endo na komiti me reida na sala me na muri me barute kina endo na itubutuba nimber na chune ni ambaki ngo sa so liberto na standing committee ni lawa ke na ndondo ni tamate andua merto reida na batu ngo kina gito parita go Ben Ryan na Antonio Vitabulidi ni tim ni ragabili abitu ni viti ni ndondo merto bangataka bagalebu na norto bakasama na tim ni viti ena soto in Las Vegas ena moni mata ngo ratu tumbu batiti ko biti New Zealandi welesi ki Samoa tuno rain ni ruangan na timi na durda ke na sot ni kota finala en Las Vegas o biti ronondola ki Samoa ni otinandua en on miniti en singeli ni barwai ni berni sot ke welesi ni otinava en ron miniti en kabi rononge sot ke New Zealandi ni otinadiwa en miniti en mataka ni singatambu ni berni gitarra na sot ni kota finala en ngai baiduri na moniti na semifinala ke na finala roni sarabi kede na gitongori na FBC TV kana rotela rongodi na kiana kamburaki en Mbula FM ke na Radio Fiji 1 meda bekeri na baleleka ni nonde tuku ni wadingnaka Isambulu bida na moro mchumena mataka ni koni rongone ni bibo na mataka ke misa ropo ni ada di sambulu bida na sero gori sana chukuri kilo na moro mchumai tunasile ni sambula oyo Mr. Ben Kelapa nama kikira na bibo mataka moni chikira moro mbuka mena ono kene diwa en Mbula FM